ka Bharat Biotech kalayathu baya kadawai nasal vaksin jongka kaban yada na kajimpang COVID-19 ka Incovac insala ban ai syakipait ba nodu katayo basaw jong ubunai kalalingkot. Kasorka sa sisien kalabanjur bakam dan jintmui ay ban penkala private ya katnat rel kari. Menteri Bakmi ya katnat rel Ashwini Vaishnav ru lakantat ya kajingdon keti kiriu shimet ban pentrai kam ya kirel. Katnat rel kala penkrek ban penbahaya ki station kat kum kajuk bamenta hapo ka Amrit Bharat Station Scheme. Menteri Katnat Information and Broadcasting Anurag Thakur ulaong bapalat khatwai lak square feet ka jaka ladep banshna haka space audit ka badang shudepshen. Ka Board of Control for Cricket in India kala penbenai kerteng jong kinong yelekai ki ban yakun haka jing yelekai 2020 International bat ODI series persya ya ka Sri Lanka ka ban sedang nadu patayo banwan.